koleginica Anđela Vešković koja je prijavila rad pod nazivom Odmazda 369. vražije divizije nad Ozrenskim četničkim korpusom i civilnim stanovništvom Ozrenskog kraja aprila 1943. godine. Koleginice, izvolite. Hvala kolega. Prvenstveno željela bih da pozdravim sve još jednom i da se zahvalim zadružbeni Knes Miroslav Pulski na pozivu za učešće na današnjoj konferenciji. Tema mog izlaganja, kako je već kolega najavio, je Odmazda 369. vražije divizije nad Ozrenskim četničkim korpusom i civilnim stanovništvom Ozrenskog kraja aprila 1943. godine. Radi razumijevanja uzroka same odmazde, daćemo mali uvod o stanju na Ozrenu početkom samog ustanka i kako se razvijala sama situacija do odmazde 369. vražije divizije aprila 1943. godine. Narodni ustanak na Ozrenu bio je dio šireg pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu protiv okupatorskih vlasti Nezavisne države Hrvatske i Njemačkog Rajha, izazvanog prvenstveno terorom i represijama nad srpskim stanovništvom od strane vlasti novoosnovane Hrvatske države. Značajnu ulogu u uspostavljanju ustaničkog pokreta na Ozrenu odigralo je rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije, koje je pristupajući organizaciji partizanskih jedinica u okupiranoj Jugoslaviji uputilo Todora Vujasinovića, istaknutog partijskog aktivistu, na ovaj prostor sa ciljem da preuzme rukovođenje ustaničkim odredom. Ustanici su na ovom području djelovali jedinstveno sve do aprila 1942. godine, kada je došlo do unutrašnjeg sukoba unutar odreda. Prema sjećanjima savremenika ovih događaja, raskol u Ozrenskom odredu bio je potaknut teškim stanjem do koga je došlo nakon njemačko-hrvatskih ofenziva na Ozren iz januara i februara 1942. godine i neslaganjem ozrenskih boraca sa stavovima članova Komunističke partije Jugoslavije, koji su njihovu borbu pokušavali okarakterisati kao revolucionarnu. Na čelo odreda tada su stupili monahistički orijentisani borci predvođeni Cvjetinom Đurićem. Novo rukovodstvo odreda, postaknuto teškom situacijom izazvanom njemačkim ofanzivama, odlučilo je da radi zaštite civilnog stanovništva sa vlastima Nezavisne države Hrvatske potpiše sporazum o nenapadanju. Do potpisivanja sporazuma došlo je 28. maja 1942. godine, a 9. jula iste godine sporazum je proširen odredbom koja se odnosila na prekid borbenih dejstava između Ozrenskog odreda i njemačkih i italijanskih vojnih formacija. Iz dokumenata hrvatske provenijencije, koja su nastajala nedugo nakon potpisivanja pomenutog sporazuma, jasno se uočava njegov taktički karakter. Naime, već jula 1942. godine vladajuće strukture Nezavisne države Hrvatske izražavaju nezadovoljstvo držanjem boraca Ozrenskog četničkog odreda, koji prema njihovom mišljenju nisu poštovali odredbe Majskog sporazuma, te su pokušavali stvoriti autonomne teritorije na Ozrenu koje bi se nalazile isključivo pod četničkom kontrolom. Sporazumom od 28. maja 1942. godine ovom četničkom odredu je garantovana autonomija i opštinska vlast na pojedinim područjima, ali ipak pod vrhovnom vlašću Nezavisne države Hrvatske. Nezadovoljstvo hrvatskih državnih organa proizilazilo iz činjenice da su četničke vlasti u novonastalim opštinama nastojale da stvore širu autonomiju i djeluju samostalno bez uticaja hrvatskog muslimanskog rukovodstva. Takozvana četnička neposlušnost dosegla je najšire razmjere napadom na izviđački vod 369. legionarske vražije divizije 5. aprila 1943. godine u Bočinji kod Maglaja, što je dovelo do njemačko-hrvatske odmazde nad ozrenskim četnicima i civilnim stanovništvom Ozrenskog kraja. Njemačko-hrvatska operacija, izvedena na Ozrenu, trajala je od 13. do 16. aprila 1943. godine, a njen kodni naziv bio je Vrag 3. U njemačkim izvještajima o borbama sa četnicima od 5. i 6. aprila 1943. godine navedeno je da se ustanici nisu otvoreno protivili izviđanjima njemačkih jedinica na svom taktičkom području, te su puk koji je krštario Ozrenom 5. aprila 1943. godine propustili bez incidenata. Međutim, napad je uslijedio i zasjede dok su se izviđači 370. pješadijskog puka povlačili sa četničke teritorije. S obzirom da su se njemačke jedinice kretale ovim prostorom i neposredno prije napada od 5. aprila, možemo pretpostaviti da je ova četnička akcija od ranije isplanirana. Tome u prilog ide i činjenica da su četnički borci odmah nakon propuštanja ovog izviđačkog voda na svoju teritoriju srušili most kod Krstnog polja, Kotar Maglaj, kako bi spriječili njemačko-hrvatske snage da se probiju iz okruženja u koji su ih ovim činom doveli. Prema izvještajima komande vražje divizije u ovom napadu je poginulo 13 boraca Wehrmachta, a nekoliko ih je ranjeno i zarobljeno.
Borbe između ozrenskih četnika i njemačko-hrvatskih snaga nastavljene su i 6. aprila 1943. godine, a komanda 369. vražje divizije u zaključku izvještaja o borbama na Ozranu konstatovala. Citiram. Snaga pokreta otpora koji nam se suprotstavio navodi na zaključak da su se četnici borili žešće od partizana. Kraj citata. Istog dana komandant ozrenskih četnika Cvijetin Todić održao je sastanak rukovodstva ozrenskog odreda na kome je odbijena ponuda njemačke komande o mirnom razrješenju sukoba, te je odlučeno da će se borba nastaviti. Shodno tome, komanda 369. vražje divizije 8. i 9. aprila 1943. godine detaljno razradila plan odmazde nad ozrenskim četnicima. Početak operacije kodnog naziva Vrag 3 planiran je za 3. april, a rukovođenje ovom akcijom povjereno je potpukovniku Puhneru, komandantu 369. artiljerijskog puka. Od raspoloživih snaga 369. vražje divizije koje su se nalazile na sektorima u blizini Ozranskog masiva, tačnije u Maglaju, Tuzli, Doboju i Gračanici, organizovana je primarna borbena grupa za dejstvovanje protiv ozrenskih četnika pod nazivom Puhner. Osnovna zamisao njemačko-hrvatske akcije bila je da se na četničke snage na Ozrenu napadne iz 3 pravca, te da se time ozrenski borci dovedu u zaokruženje i potisnu u dubinu planinskog masiva. Odlučujući udar ozrenskim četnicima nanijet je 15. aprila 1943. godine, kada su njemačko-hrvatske formacije uspjele ovladati najvažnijim četničkim položajem u Brezicima. Tokom napada na Brezike kontinuirano su bombardovani četnički položaj kao i vojna bolnica. Našavši se u zaokruženju, četničke snage krenule su probe ka jugoistoku kako bi se spojile sa borcima zajedničkog četničkog odreda. Prema njemačkim procjenama, ozrenski četnički korpus prije operacije Vrag 3 brojao je oko 1500 boraca, dok se u samoj akciji borilo između 800 i 1000 četnika. Okupatorske formacije su u ovoj kampanji pretrpile gubitke od 38 mrtvih, 64 ranjena i 24 nestala borca. Četnički gubici procijenjeni su na 276 ranjenih i mrtvih, od ovog broja 161 mrtav i 183 zarobljena borca. Za razliku od nekih drugih ustaničkih područja na teritoriji nezavisne države Hrvatske, do zločina nad civilnim stanovništvom Ozrenskog kraja dolazilo je najčešće nakon antiokupatorskih akcija ustaničkih formacija, a odmazde na ovom području obično su vršile njemačke formacije, pod čijim patronatom su se u takvim akcijama nalazile i lokalne vojne formacije nezavisne države Hrvatske. U okupatorskoj odmazdi nad civilnim stanovništvom Ozrenskog kraja iz aprila 1943. godine 62 lica su stradala u neposrednoj blizini svojih domova. Ove žrtve su u najvećem broju slučajeva prvo na razne načine mučene, a potom zaklane ili strijeljane. Srbe koje su zarobili u ovoj odmazdi Njemci su internirali u sabirni logor u Zenicu. Prema podacima iz dostupne literature možemo pretpostaviti da je ova njemačko-hrvatska odmazda bila dio plana umirenja ustaničkih područja u nezavisnoj državi Hrvatskoj i obezbeđivanja tih krajeva koji je proklamovao sam njemački Führer Adolf Hitler u direktivi od 10. marta 1943. godine. Prema naređenju komandanta njemačkih trupa u nezavisnoj državi Hrvatskoj generala Littersa, sve muškarce od 15 do 50 godina u nepouzdanim područjima trebalo je otpremiti u sabirne logore radi daljeg upućivanja u njemačke radne logore. Od 20. februara 1943. godine sabirni logor u Zenici nalazio se pod upravom Njemačke 718. pješadijske divizije. Prema podacima iz zapisnika Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, nakon njemačko-hrvatske odmazde na Ozrenu u sabirnom logoru u Zenici završilo je 40 lica iz Kotara, Gračanica i Maglaj, a isti su nakon zarobljeništva u Zenici internirani u njemački logor Sajmište u Zemunu. Koristeći popise žrtava Drugog svjetskog rata koje je sačinila Zemaljska komisija, došli smo do broja od 102 civila iz Gračaničkog i Maglajskog Kotara koji su aprila 1943. godine stradali u njemačko-hrvatskoj odmazdi. Uporedivši pomenute popise Zemaljske komisije sa onima koje je sačinilo Savezno izvršno vijeće Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1964. godine, a na čijoj reviziji danas radi Muzej žrtava genocida iz Beograda, ustanovili smo značajna odstupanja. Naime, radi se o 47 lica iz pomenutih Kotara, tačnije 25 iz Gračaničkog i 22 iz Maglajskog, čija imena su popisana od strane Zemaljske komisije, a ne nalaze se na popisu Muzeja žrtava genocida. Kada uzmemo u obzir ukupan broj stradalih civila do koga smo došli, ako iznosi 102 lica, uočavamo da 46% žrtava sa popisa Zemaljske komisije nije evidentirano na popisu Muzeja žrtava genocida.
Kada ukupno broj stradalih civila u ovoj odmazdi dodamo broj poginulih četnika tokom operacije 369. vražje divizije, koji je prema njemačkim izvorima procijenjen na 161, dolazimo do zaključka da je na odstrelu aprila 1943. godine tokom njemačko-hrvatske akcije izgubilo život skoro 300 ljudi. Imajući u vidu da kompletan popis četničkih kao i civilnih žrtava u Drugom svjetskom ratu nikada nije sačinjen, postoji mogućnost da je broj stradalih lica veći od navedenog. Tokom postojanja socijalističke Jugoslavije nije pisano mnogo o dešavanjima na Ozrenu u periodu Drugog svjetskog rata. Ipak određena djela se bavila ovom tematikom. Tako je Todor Vojasinović napisao knjigu pod nazivom Ozrenski partizanski odred, dok su Esad Tihić i Omer Hamzić autori monografije Gračanca i okolina u novoj revoluciji. Međutim, ova djela su veoma šturo obrađivala pomenutu njemačko-hrvatsku akciju usmjerenu protiv ozrenskih četnika. Pritom, u kratkim izlaganjima u kojima se pominju borbe iz aprila iz 1943. godine izražena je ideološka obojenost pojedinih navoda kojima se nastoje umanjiti značaj četničke borbe protiv okupatorskih snaga na tlu nezavisne države Hrvatske. Iznesenu tezu potvrđuje stav Todora Vojasinovića, komandanta Ozrenskog partizanskog odreda, prema kome je napad 369. vražje divizije na Ozrenski četnički korpus bio izazvan sabotažama željezničkog saobraćaja od strane pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Ovim sabotažama se prema Vojasinoviću nastoje izazvati otvoreni sukob između ozrenskih četnika i okupatorskih snaga, jer se računalo da bi takvi četnički postupci izazvali njemačku osvetu koja bi dovela do uništenja Ozrenskog četničkog korpusa, što je i bio jedan od najvažnijih ciljeva partizanskog rukovodstva. Čak priznaje. Međutim, iz primarnih arhivskih izvora hrvatske provenijencije saznajemo da partizanskog djelovanja u ovom periodu gotovo da nema na ozrenskom području. U monografiji publiciste i bivšeg pripadnika Ozrenskog četničkog odreda Milenka Maksimovića, štampano 1996. godine, također izražen izuzetno subjektivan pristup ovom istorijskom događaju, pa uslijed toga njegovo djelo ima veoma malu historiografsku vrijednost. Problem nedovoljnog broja historiografskih radova o ovoj temi pokušali smo što je više moguće umanjiti korištenjem podataka iz arhivske građe koja nam je bila dostupna u više arhivskih ustanova. Hvala na pažnji.